Alright. Sagudayan nga ron ti surat, ti pagayam tayo nga nagsurat iti problem of the day na nga ni Andres iti Lawag City. Dear Cassie, sagbay man ti amin, ket idanon ko man tinabara kablaw ko kada kayo nga taga MRC Studio. Sameten nga kablawak, iti padak nga dumdumngeg ka nagbibuya. Nangruna ka iti sponsors yo. Ilingad daklatan itinagan nga Andres, wenno Tata Andres kunayo. Tata Andres kunak ngamin ket may saa ko na senior citizen. Ngayon nabigsaak pa ilaing kasinyong tatipanggidak ket panagtalon ken panagtaraken iti dingwen. Ngano adda gundaway ko ket agbuyak met kadagiti live streaming yo. Sinapo na pigsamot ti signal mi ditoy lugar mi. Ket magusto ak launay nga dingdingin dagiti drama yung kasinyong kinidadim ta. Maikat nga talaga ti bannog. Tunggal mangigak dagiti na dumaduma nga pakasaritaan ti biyag. Gabuta addaan na kita ti parikot ket napilig dati programa nga pangiburayan ti pakasaritaak. Awan met ket di nakana nga problema iti panaglakay ko. May salaing ti anak mi ken ni matutina nga asawak. Isu siguro nga saan kami wala nga nagparikot. Mabiyag mi mo't ti bagbagi mi, makapangan kami mo't iti mamitlo, iti may nga aldaw. Uray no nakurapay kami laeng. Ngam no kaanupay nga nagbalinak nga senior citizen, isumet nga naaddaanak iti parikot. Parikot ko iti asawak kasinyo. Sipod idi nagmiyembro ak ken nagbalinak nga may nga officer iti asosasyon dagiti senior citizen iti lugar mi. Ditoy nga nagtaod ti parikot ko iti asawak. No anya dayta nga nagtaod da parikot, rugyak man nga rod kasinyong ti agsalaysay. Ni apay, albara bakay. Ay, albara ko nakmutan. Matutina bakay. Oh my God, man. Ano mayan? Asino da ito'y? Anya. Asino da ito'y albara nga katintin next kan katintin nawag mo dito'y cellphone mo? Ha? Albara. Ay, asino da ito'y kunak? Ay, awan, ay. Kalugaran, kabarangayan tayo dayta. Iji sa bali nga sityaw. Sino nga albara? Awan mo tiyama mo nga kasta. Adda. Ay, agdamdamag no kasano ti agmiyembro iti asosasyon ti senior citizen. Kita agpatpatulong laeng mo ta. Nabit pa nga nagselebrar iti may ka inim mapulong ka kasangay na. Akit kayat nakanumot ti agmiyembro iti baska. Anya? Tila adda ka. Ti ko na makit. Chicks mo da ito'y. Nung kaano man ka lumakay ka, nung kaano man ka senior citizen kan, isumati pa na chicks mo, ay saan ba kay? Saan ko nga chicks da ita? Anya ko mga saan? Kitain man, namin adon nga, daras ka nagtintinawag kayo. Kini, agtintin next kayo. Kaya agpatulong nga raw. Uray basahin amin nga, message na. Kenda kita reply ko. Basahin kami na. Kituray Uray nga takas kayo pa nag-message yun, nagtintinawag kayo. Amukpay. Baka mo't na dinilit mo. Dagiti daddo mga nasisweet nga message na king ka. Ay unay kamot ten bakay. Dayta ka manen. Amotoy. Amotoy da cellphone ko. Anya, talaga kidi nga. Ikalintigam ha? Ay, ngay. Imbarsak bumot te cellphone kaon. Rumbeng na laeng. Aramatom dayta tapno ag chicks ka. Adda ka matatang. Ay, may rin anak ka, oh. Buludik man pala ta cellphone mo, biit. Anya?
Kit api ti cellphone mo tatang. Kit adamad bukod yung cellphone. Awanin dinadael ni nanang mau. Anya? Kaapi nga dinadael na tatang. Nagnginan to pa di yung cellphone mo. Kit adapin share ko tapno magatang di yung cellphone mo, malagip mo. Uwin nga ro na nakaw. Ang awan ti mabalin at imbarsak mo ni nanang mo. Ha? Api mo ti imbarsak ni nanang di cellphone mo tatang. Ay, jak man mo ni nanang mo. Adula una nga pagimimunan na. Nga, kasano, kat adda ngamin katintin next ko, kin katintin nawag ko nga, taga dito yung laing barangay tayaw. Kaagpapatulong laing nga agmiyembro, iti senior citizen asosasyon. Akit, sa bali mo ti, nang ipapanan ni nanang maun, ibagana mo't nga chicks kaun. No, kaano pa'y mo't nga ag-seniorat, wano senior citizen akon, isupay pa nag-chicks ko. Amangan mo't kami nagpaiso tatang, ay saan anak ka? Awanan kanyak dagita. Kitapi ngamin impalubos yung dadailin na, ay, awanan tinaaramid ko, taigim na mo ti cellphone ka. Agawik ang di na mo kayan. Imbarsak na mo tayo, kut nawarwaran ti cellphone ka. Kitapi nga makiosar kay ti cellphone tatang. Baka mo't no, i-text yun dahil nga pag-imunan ni nanang. Ay, saan anak ko? Diyak lang mabainain. Kasi nung artitekstan nyo tatang. Teksat ko man ni Kumpad Dumeng. Ni Tata Dumeng nga presidente ti asosasyon ti senior dito yung lugar tayo. Why? Adda ko mala ibagaking kuwana. Taagkita kami. Alang ro tatang. Basta saan nyo nga usarin para iti-chicks yaw. Awan ti chicks ko. Ay saka mo. Awan lati extra nga cellphone mo dita Kumpad, Dumeng. Adya. Apay ti cellphone mo. Nadadael gamin. Di nadael ni bakit. Ipagarop na ngamin nga. Chicks ko dati katetex ko nga ni Albara. Ti Albara nga dati kabarbaron to nga miyembro ti asosasyon tayaw. Uwin garot Kumpad. Agad nalapsat mo dahil dyan gamay. Kagakailang agi mo ni bakit mo Nabayag samot kami nga di mo napagustuhan ni Matutina. Ay saan mo't Kumpad. Awan mo't ti relasyon mi kaday dyan nga Albara. Yak man amo no api nga agimaw. Kano api nga dinadail na mo't adagos ti cellphone kaun. Kaanan mo nga raw ti cellphone. Ay kitap no laang mo't adda pag-text ko mo't akada kayaw. Tano adda meeting tayo akit, adda mo ti pangiteksan nyo kanyak. Uray ta saan mo't nga nadadaal tayo SIM card ka. Adda Adda. Ay ipabulod mo pa ilaan Kumpad Dumeng. Ta isublik tumitlaing ito no makagatangak ti kabarbaro nga cellphone ka. Ay, nagdangag paiso. Agibjak kayat nga ipabulod kinga. Anya amat nga imot mon Kumpad. Saan mo samat nga usarain? Extra nga cellphone mo dayta. Angim na serbila ta dayta tano agperde ati may nga cellphone ka. Kita daw saray. Kit saan mo pa aperde ta cellphone mo? Angim amang ano dayta extra nga cellphone ko to maperde. Api ko mamaperde. Kit amang ano isumot ti barsak ni Kumadre Matutina. Anya. Dakon ba kahit naladaw ka nga nagawin, ha? Anay ka, sinipat nakman. Kastoy ka diti oras na panagaw-awin mo? Ha? Saan man ka kastoy dati? Amom sika, makadlawak sika. Sika, Andres, nabayagin nga palpaliiwin ka. Anyaman na rin. Sipo din na nag-opisyal ka kadeta nga baska, deta nga senior citizen. Kanayon mo nga sa balit aramidem, kanayon nga dakatetex mo, katintinawag mo, ada chicks mo, sakit ita, naladaw ka nga nagawid. Ay, italaeng mat nga naladaw ka nagawid. Uwan, ata napang ka iti chicks mo, gaputa yung barsak ko di cellphone kon, napang ka iti ka malalamon. Ay, saan? Naggapu aki ni Kumpad Dumeng, uri damagam, uri tawagam pa'y Diyak na puutan ti uras bakit.
Tawang mo ti oras ka, awang mo cellphone nga pagkita ak ti oras ka. Tilaod, ti aduuna nga pambar mo. Ti kiti ibagam kita pagka ka nag-chicks, ay saan gunagmot king ka. Ay si kakit nakaimimon ka matayin, sipon idinagupisyalak iti bas ka. Kitagpay sumet. Datalabas ka ti kanay mo nga pagpampambar. Anyat maganggana mo dita, awang mo't masweldom ka dayta. Manumadlat incentive mo. 5 gasot makabulan. Ay saan nga dayta kwarta ti rason no ape nga nagupisyalak. Kaya't kumot ati agserbe. Ay tikit di ibagam. Kaya't mo ti makaliklik kanyak. Hanya, isaan mo ta bakit? Awang piti oras mo kanya kun Andres gabo ka dayta nga aramidem. Puro kayo meeting. Dayta met kumpadre Doming nga presidente yo. Nga numalpas ti meeting, agiinom kayo. Bakit no, agpapada kayo nga da chicks na? Ay saan? Amangan mo do di kita kabarbaro nga senior citizen nga miyembro yo, chichiksin yo. Nang runa ka digiti balo nga babakit. Ay saan bakit? Si kamat, manangipapan kamat. Saan? Ay, gagangay lang agpainom mo't aning yung Padre Dumeng tunggal agmi-meeting kami. Ay, may importante pa yan na kita senior citizen. Ay, saan mo amaawatan ta? Saan ka pa nga senior bakit? 2 atawin pa ay. Wala nga, awan ti oras mo kanya ako na, Andres. Ay, saan ka nga agsangit Unay ka. Sakit ito. Sumalit katetex mo, katintinawag mo. Ay saan? Agpatpatulong la kanyak dayjay nga Albara. Albara? Ay magpay ta may bagam tinagan na nga Albara. Ay tilaad na nga parparikot mo. Tiki di bagam magit gabuta kastuya kon. Bakit na kon? Ay bakit madlan di pagsilsilusam? Diyak manamuking ka. Kay kaya't mo senyor. Gaputa sa anak pa senyor. Ay, maulaw aking ka. Panawang ka manlaing ay. Gabo iti panagawid ko. Gabo iti naladaw nga panagawid ko gaday di nga rabi kasinyong nga nagpasugnod man ti asawak. Imbaga na nga ited ko kanu amin keng kuana nga ti amin nga paglakwak ti nateng, paglakwak ti dingwen. Taamangan kanu no aramatek iti chicks ko nga ni Alvara. Pero uray no kasano oray no mamin anok nga baga nga saan ko nga chicks wenno babae ni Alvara. Saan pulo sa mamati kanyak ti asawak. No puraw ko nanalatan. Kahit no rumuara kiti balay mi, tadanas kay napapanakasin yung sa anak nga ikan ti kwartak no dumawatak. Dahil tati nang rogyan ti parikot ko. Adda kay manin tatang. Ay mayroon anak ka. Awal lati na batim nga kwarta dita. Anya? Kwarta? Uwain. Ano nun yung kwarta? Pangramatam ti kwarta tatang. Ay saan magdakila kwarta ti damdamagay. Ay masapol ko nga main. Awang ngamin di paggasulinak iti motor ka. Ha? Kitapi kit nagadumit lang ti kwarta yun ko. Saan mo dati nga parikot ti kwarta tatang? Di bala sa anak ka. Angin di nakmot kahit nga ikan ninanang mo ti kwartak. Awang paggasolina ka. Awang pa'y kidigatang ko iti kanil kon. Anya? Ipabuludan nak mampailahan anak ka. Tayo nak ijay barangay hall. At kikita kami kadig iti officers iti baska. Awan mo't naira na tatang. Ha? Nagpabalo nak ita. Impabalong ko kadig iti apu ko yung anapan nagbasa. Api ngamin nga diyo ikalintigan ti bagiyo tatang kininanang. Nupudno man nga awan ti chiksyo. Ken saan napudno nga amin nga ipagpabasol ni nanang ken ka. Akit ikalintigan nyo Ilaban nyo Ay amumot ni nanang mo anak ka. Darigat nga labanan. Sa bagay. Mala ka kaday jay. Ha? Nupuraw ko na napuraw latan. Saan mo tatatang?
Anya nga saan? Ipabuludan na man pala ang anak ko. Awan nga rod tatang. Impabalon ko kadagiti ubing. Unay mo't na ito yan. Ala, sige nga ron. Panawang ka palaing. Magmag na aklatan nga mapan ija barihon. Anya, umutang ka kunam. Kumpad Andres. Uwen ko ma, kumpad Dumeng. Bakit itaman laing nga bumulot ka ti kwarta? Adumot lang tati paglakwam itinateng mulam. Kastamot din itidingwain. Ay, awan nga rod tinera na kwarta, kumpad. Adda amin kini matutina. Ha? Di ka ko dumawat king kwana. Di nakarod kahit kan, kumpad Dumeng. Ngamin kit aging gaita, nasakit pila ti nakam na kanyak. Di po mamati, naibagak ka saan kong atsiks dahil nga albara. Unay mo't dahil nga kumadre matutinan. Numabalbalain, kumpad, nayunam kuma. Ha, apay. Malaksi di gasolina. Gasolina ti motor. Masapul ko pa ti gasolina ti bagay. Adya. Yak pa ngamin nangan, manipod itay bigat. Kanapay ngamin nga di ka nangan ijabalayaw. Sakbay ka ngayon may titi barihol. Dete laing mutkin na ni matuti na nga asawak ti linuto na, kumpad. Ha, adya. Wain kasjay no gumura ti asawak. Urejak bang mangan, awan ti bibiyang na. Unay ka. Agad na dimagas ka kuman kini mayren nga anak yaw. Kit ure mo't isuna. Awang karon ti kwartana. Kanunungan na siya inana. Iso nga dinakait nga ikan. Mabuting siguro kininanang na. Taamang apaan na no ikanak. Unay kay butay. Alaw, dahito iti dua gasot. Umanay daytan. Uri sa nga gasot lang ti paggasolina. Sa nga gasot mo, igatang ko iti kanet. Agam bayadam tumutla nga kumpad. Amumatan agpadatalang mat nga marigrigat. Marigrigat no. Kanayong kamat nga agpainom, presidente. Kituan, pagpainom ko dayto, nabate. Deta laing dua gasot ti may pabulot cooking ka. Ang imisublim daw. Narigat yagsapol ti kwartahitan, kumpad. Ala, win kumpad. Umanay dayto dua gasotan. Awan danag, bayadak daw. Inton makalako ak itinateng ken dingway. Manong Andres! Manong Andres! Ay, Albara, si kamot gayam. Ay, imbag manta na sabat ka dito kalsada, Manong. Uwan nga raw. Ay, papanam. Ay, inaksadyay kumadrek, ijibangin nga si Manong. Kitsi ka. Inak ijay barangay hall. Nagayab ni kumpad Dumeng. Kasta ka di? Kit, apay, papanam sa jay bangir nga sityo. Inak agsingir iti pautang iti kumadrek. Anya. Agpapautang ka kadi ading ko Albara. Uwen Manong. Basta ada interest na lakit di. Day tamo ti pamataudak ti kwarta datat pagsapulak. Ha? Ay, mabaling nga ro ti umutang king ka, Albara. Ay, sure Manong Andres. Umay kanto yung tunubigat. Ha? Umay kanto iti balay ko. Itakumaang baka marabyan na kagawid. Inton bigat ti umay mo iti balay ko ta. Pautangan kanto. Ada interes na ay ipakpakaunakin ka. When awan ti problema ading ka. Ken ulitek to pa iti agkid daw ti tulong mo para iti panagmiyembro kiti asosasyon dagiti senior citizen, Manong Andres. Ay sige. Awan ti problema ading ko Albara. Basta pautangan na to bayadak to plus interest. Ayop ka? Anay ko, matutina. Apay nga tinungpanak. Daytoy po iti paraking ka. Anay ko, apay nga tinungpanak.
Ada nakakita king ka. Ha? Ada nakakita ka da kayo iti chicks mo. Aniya di bagbagam. Nakita da kay kano kaday dyan nga Alvara iti kalsada nga agsarsarita nga nagbayat kano ti katkatawa yo. Ha? Kung nagtupay pudno ti atap ko. Pudno ti atap ko nga da babaim Andres. Ay saan ko na nagsarita kami lain ta nagsabat kami iti kalsada. Anya ko matidakas na. Ay. Apong unay mo nagsakit piping-ping ka. Kumano ang sinumbanger ti tinungpam. Dahil tumadlaay kang aking kanigi. Anay ko. Nukano pa nga limakaikan. Nukano pa nga may sakan nga senior citizen. Isot ba nagaramit mo iti kasta? Isaan ko nakbat. Bakit? Awan ti aramid ko amaday. Saan ko nga chicks dahi nga asang ka nagulbod? Saan mo nga ilibak pa? Dalawag ti amin kanya kon. Siguro gabuta bakit ako. Gabuta lo siya nga kon. Siguro dahi nga albaragit sexy pa ilaeng. Ay, unay ka ba't? Ay. Nanang, pinagsasanit kayo. Imbag na si Mangbut ka, Mayrin, anak ka. Kasaritan man ni nanang mo. Anawa man, katnay. Tila anda ngay pagpabasol naman kanya kaon. Agpod naman kami. Api ko mga agsarsarita kayo, kikinatawa kayo, di kalsada. No, di kit talaga nga chicks mo dahil dyan nga Alvara. Ay, tatang, aping mitngamin nga di palaliklikan dahil nga pagin imunan ni nana ay saan ko nga maliklikan, agsabat kami nga round. Alangan maggasaan ko nga pansinin kat kinasarita na. Anak ko, kitam ni tatang mo. Iso nga bantayam ta asawam, agpapada amin ka lalaki. Nung kaano pa nga lumakay, iso pa di pa nagaramid na di madi. Nanang, ay saan nga pundo da ita? Ay saan ka mamatmatikin ni nanang mo, Mayren? Tatang, pumano kay pilaeng, tapos saan kayo agriring? Awan, saan kayo maurnos sa kastoy lang? Agpadpada kay mo't nga na pride. Baka mo't gamin nata chicks mo tatang. Awan, kunak mat. Agpada kay lang nga agina. Panawang kay may langin. Anak ko. Oh, damok no napod no ni tatang mo kanya. Agpapadadamot gaya malalaki. Ay, nanang, amangan mo't no. Saan nga pud no ti ipapabasol yu kinitatang? Ay, zaman nga pud no. Ti amok no. Kasken ni yung ni tatang mo nga napod no. Anya? Sino nga yung? Ay, dahil buy-buyain may. Dahil buy-buyain may ti live streaming. Tagayang babaero. Nanang, alustunan. Aging kangawan ti pamanek-nek yu. Saan kay kumang saan yu pagparparikotan dahi tangabanag. Ay, ursaan ko nga nasken. Ti pamanek-nek anak kao. Ambawg. Bakit ang aminay? Iso nga kasi jay. Ada Alvara ni tatang maun. Di na kayatay. Unay kay matang nanang. Isto na ka din Awal lang ako din ni tatang. Unay mo tilabatis na pingping mon, kumpad. Uwin nga raw, kumpad. Isa na ko mga katawaan na. Ala, agsyat talatan. Iliw-liwag kumanday ito nga parikot ka. Kini matuti ng asawa. Anya nga ro dita. Kito ito numalpas na nga ginaw. Agawid kan tao. Takasaritam tao. Urnusin nyo dahi ta. Maitamal lang nga napuutak nga nagapakay nga kasawa kakakastaw. Ikagrabe na. Nga ore nakala tinungpa. Itinamindu ako nam. Wen nga rod. No kaano pa ibat nga limbakayak. Italak pa lang nga pagselusan mat nga pagatapan, kumpadre.
Ah, kasta nga talaga, daga di babae. Uremot ni bakit ko pagimunan na kayo nga padak nga opiser, tibas ka. Ang ay lambing laeng ba, ti urayin ni bakit. Ang mga nukas tamot ti kasapulan ni Matutina, kumpad Andres. Hay? Wala ti masao kaday nga Matutina. Kasanok nga lambingan, una anak mo, tungpain nak may, ibarsak na digit gamit ka. Pagsawsaw anak may, anya pa yung organas ko amang lambing. Urew awan. Kasanong nga raw, di mo kunain nga saan kaagawin. Makaambo ditan. Iso nga aginom ta. Makiturog ak to pala dito eh. Ay, dayta, ti parikaw. Hadya. Awan ti bakanti nga silid may, amumod dayta paring Andres. Hay sa, ure saan nga dita unig ti balayon Ure dito'y kalapaw latan, kumpadumeng. Ha? Kaya't mo ti maturog ditaw. Baka malamok ka. Nalamiis. Naruama kaon. Basta pabuludan naktipungan kin ules. Okay kanya kung dito'y kalapaw. Ure ta, kaadwag ti uminom. Tapno saan ko nga riknaan ti kagat ti lamaw. Mala, wunlata na. Alangan mo't kasaan ko na. Alangan mga baybayang ka nga maturog iti kalsada. Alawad, agsyat ta nga raw. Ay, sa paek ti agreeng no bigat. Ha, papanam ka de kumpad Andres. Inak man kini Albara. Albara. Dati pag-imunan ni Matutina. Ay, wen, kumpad. Kaapay mo't mapangkaking kuwana. 6 months samot nga agpaiso tayo dyan, kumpad. Ay, saan? Kaapay nga mapangka? Ay, pautangan na ka na. Taagpat pautang gayam ti pagsapulan na. Ay, uwan. Ngam na nga ton sa dakil sa ti interes na tayo dyan. Urayin Basta adda kwarta. Narigat ti kastoy. Nagap-apa kami iti asawak. Awa na pulos ti kwarta. Kin agpatulong pa kano para iti panagmiyembro na iti baska. Kumpad, iso nga tulungak daw. Sa pahay to ti mapantibalay datap no makautang ak tuking kuana. Panawang ka nga roden nita. Sigurado ka. Okay ka lang dito yung kalabaw kung patadress. Uwin, pare. Okay akla dito. Basta dapungan ka o daulis ka. Naruwamak mo iti na tangkin nga pagidaan. Awat ti danak kaya. Ken alis to akla makaturaw ta. Ano tinainom ta? Mala, sige ka raw. Kahit na urayan na ko ni Mrs. Kahit pagustuwak man ita, ni bakit ka? Agpaapal pa'y lahat mo tayo dyan akong pantumeng. Muna lagarudan nga gap-apa kami ti asawa. Maturog ak balay gain. Tasapahay to, tibapan iti balay da Albara. Kumusta nga tan ni Albara? Ay. Apay? Manong Andres? Ha? Mas dawak laeng ta. Masidig imabay kamot kanyak nakasasidig tibagimon itibagay. Di mo ka di kayat, Manong Andres? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Albara, ading ko. Mabalin ka di nga, saan naklatan ng awagan iti ading ko? Manumet lang katawin ti gidyat ta. Alvara latan. Birngasan naklatan. Ha? Wen. May panggap dati buludik king ka nga kwarta. Madamdam nga nga pagsaritaan daytan, Manong Andres. Or mabalin ka ding awagang ka iti Andres laeng. Birngasan kamet. Awan ti anyaman na okay lang kanyak, Albara. Okay, Andres.
Api nga kaslag nervyos ka. Ha? Ah, saan na kang nervyos? Uwing gayam. Dati buludit king ka. Kunakmat king ka nga madamdamata pagsaritaan taytan. Ha? Apay-pay. Teka di pa nagpatulong mo kanyak. Dati pa nagmiyembrom ti Baskati, unain ta nga pagsalitaan. Saan? Madamdama to daytan, Andres. Ha? Ay. Abi ka, makakatawa agit tikas ng reaksyon mo. Ay kasi daw, imparabaw mo mo tadakulap mo, itilupaw. Kitman ano ko ma? Nadamag ko nga, madi kayo kini matutina nga asawam. Ha? Nakadamagam, Mike. Basta. Amom ka di, Andres? Ha? Amom ka di nga idi balasa nga paylaeng? Ket baro ka payla idi? Ha? Adda pa nag-crush cooking ka idi. Anya, idi teenager tayo paylaeng. Siguro di nakamam mo gaputa adda kitiya sa bali nga sityo. Medyo adayo iti sityo yo. Ngim, tunggal mapanak iti sityo yo. Makitkita ka nukwa. Crush ka idi. Anya. Aging gamot kit di ita Ha? Amom, sikati may isang rason tong api nga kayat ko agmiyembro iti Baska. Saan mo't nga required da amin nga senior citizen agmiyembro saan ka di? When nagpaisaw. Iso nga kayat ko tagmiyembro, Andres, gapuking ka. ay, sikabat, luklukwen nakbat Albara. Saan ka nga luklukwen, Andres? Ay. Napan mo mo't imparabaw tadakulap mo, iti nagbaitan dagiti lupaw. Apay, gapo ka di taagimon ti asawam? Saan mo ka di kayat dahito nga aramidek? Saan mo kiti kasta? Ang amumot na si asawa ak. Wenangin madi kayo ita. Ha? Kahit ko sa agap-apa kay nga kasawa. Idinto nga siya balo ak. Amum da ita. Anya ti kahit mo nga sawen, Albara. Awan mo ti makaam mo. Ha? Di na ka di kayat, Andres? Ha? Ay, yak maawatan ti kahit mo nga sawen. Napintasak ka di para king ka? Ha? Unay maday ta nga sa ludsud mon, Albara. Sungbatan na, Andres. Saan ka di nga mapintasan kanya? Ha? Ay, oy. Kaya't bulakit di. Nariknak nga imingar na ti armas mo, Andres. Aprusam tumot naman, Albara. Di mo ka di kayat? Nga dahil ito iti interes nga tawatik king ka? Iti buludem nga kwarta? Ha? Anya? Uray saan mo tupik hindi abay-bayadan no laki dita maparagsak na, Andres? Una yan. Jak to bayadan ti utang ko kigan? No laki dita maparagsak na. Amo mga balo nabayagan dahil na udi nga padas ko. Kabailam ka di pa'y laeng timang paragsak iti babae uray no senior citizen kan, Andres? Unayin.
Kapoy kan samot. Ay siya, saan? Kaya? Oh, talaga? Panik na kang mga ron? Kaya't mo sawen? Mayat ka? Kitwin Siyak pa yan tinangaramid ti first move. Unayin. Kaot mo mo mamon. Mo mo ten Albara. Umingar. Lumaban dayta. Dayta ti kayat ko. Palaban. Kabailamat palagayam. Apeng agap-apa kayo iti asawam. Di mo ka di parparak sa akin ni Suna. Ay, yak manambaw. Nabayag nga panawon nga saan nga umingaran. Ha? Tikat mo sa siyak lang, di nakapaingar. Uy, nabayagan. Saan mo't ngamin nga papaingaran ni asawa? Among, dahil ka teamwork, dahil ti agasawa. No siyak laing timang paingar saan ko kabailan. Iso nga naskin ti tulong ti asawa. Saan namot-amot agpaingar ti asawa kaon. Ay nako, nakakatkatawa ka nga talaga. Yan tangay na igamakon. Yan tangay imi nga rin. Ken kunam nga palaban. Rugyan tanga ruden. Parag sa akin nak Andres. Taited ko mati ka sa pulam. Saan ko nga ipautang king kataga sa pulam? Ited ko king ka. Basta parag sa akin nak Andres. Albara. Albara. Nay, ay, inikat na ba ti pustiso mo? Inikat mo ba ti pustiso mo? Insak mo labot tayo. Albara. 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 Anya nga Albara, anda ikaw. Yung ka. Anda ikaw. Albara, tagtagainip ka. Ay, matutina, si kamot gayam. Kung nagtupay nga podno, ti atap ko. Saan ko lang ipapabasol kayong kati amin na dikat podnon. Anya, saan? Anya nga saan nakalawlawag? Anda ka dito'y. Maturog ka di kalapaw ni Manong Duming. Sagad ang tagtagainip ka. Nga albarati pukpuk ka mo nga nagan. Ayop ka. Anday ikaw. Saan ka nga awit si balay? Puurak amin nga gamit mo. Ay, saan? Saan? Ay, matutina. Naapay, anyat na pasamak, kumpad Andres. Api, damat nga limabagat at pingping mo. Gabgapo ngamin ni matutina dito. Adya. May naksiguro sukunin Angim, apay nga raw nga tinungpa na kamanayin. Anay ko, diyak amaw, nagtagtagainipak nga main. Ipukpuk ka kung ano tinagan ni Albara, ititagtagainip ka. Hadya, giapay ngamin nga Albara, tipukpuk ka mga nagan. Iso nga raw, natagtagainip ko kumpan. Anya tinatagtagainip mo. Basta, kumpan. Basta inikat na't pustiso na sa nakinan. Albara ko na ka. Dakbat amaw. Nga maturugak pa'y lagayam dito, kalapaw. Nangigbit ni matutina. Iso nga tinungpanak, iso nga nakariingan. Na yan. Agit agawid ka na. Takasaritam. Mabuti nga. Ibaga na pa nga puuranan na gitigamit ka, kumpaan. Diyos ka. Daytan, kimaro ti problema yawn. Apay nga mimat nga tagtagainipam dahil dyan nga Albara. Mala, basta gawid kan.
Ta urnusen nyo dahil ta parikot yaw. Alawan kung pan. Agawid na karudain. Bareng no maurnos mi pay nga agasawa dahil tayo. Ay, saan mo nga'y purwak na ginagamit ko Agtalaw kan! Nudim kahit nga purak na kita. Agtalaw kan! Ipanaw mo aming nga gamit mo dito yung albara. Ay, bakit? Awan ti basol ka. Anya nga awan nakalawlawag. Albara kung kunamit itagainip mo. Albara tinagan nga isaw-sawang mo. Siguro agad mailip ka keng kuhanan. Ay, saan? Saan bakit? Pagkawanindat. Ay, tagtagainip lang dahil dyan. Saan nga basol dahil dyan? Tatagainip lang basol para kanyan. Talawag ti amin Andres. Talawag ti amin nagsinatan. Ay, saan Saan? Matutina bakit? Urayan niya iditir aramide kasin yung nakaikadengan ti asawak iti panang patalaw na kanyak iti balay mi. Uray nagparparin tumingak inararakop ko ti asawak sa anak nga nagbalay ki. Diyak man mo. Api nga kasi ti babae. Uray tagainip laeng pakabasulan pa Nakasarita nga ro diti anak ko ni Myrene nga makiturugak pa laeng kadakwada. Bayat nga di kami pa'y okay kininanang na. Gandatik ti mga ayo iti asawak. Puro agkakadakes ka sa uken. Puro tongpa ti malakam ko kengkuhana. Ngagabu ka dahil ta kasinyo nga kinatangken ti puso ti asawak. Kenti saan na nga panang dingagmat at side ko. Nga puro iso na latat ti uston. Di namot dinggan ti palawag ko no. Tapno no patsen na kumamot Ibagak pa yan nga ikuyog iso na kasarita mi ni Albarat. Tapno no iso ni Albarat mang paneknek nga saan nga pud no ti pagpabasol la kanya. Talaga nga na pride ka natangken ti puso ti asawak kasinyong ngagapoy di dayta kas lang mangrugrugi meten nga ada marikrik na nga gura iti asawa. Kakasla ininot meten nga mapukpugaw ti panagayat ko kengkuana. Kakasla gaboy iti nalabes nga panang ipapabasol na kanya kiti saan kong aramid kit kasla kayat ko nga aramiden. Kasla kayat ko nga ipaypayson. Kasla kayat ko nga aramidin ti pagpapasol na kanya. Yan tangay ka di na madinggan ti palawag ko. Ken may sapay nga parikot ko kasin yung sipod day di nga tagtagainip ko. Kasla maburburiburan mo ten di panunot ko. Nga kasla kanayon madlata na sumken iti panunot ko ni Alvara. Nadadagi di gundaway nga gandatek ti mapan iti balayda. Ang numanin nagsanudak. Sa siyempre, agari pa ilaing mat ati relasyon mi ti asawak. Asawak lata isunang uray kasi ti ugali na. Ang mga nuguraanak pa iti anak ko. Dahil ito yung aron ti parikot ko kasin yung kasano ka di nga mapagbaliw ko ti panunot ti asawak, kasano nga mapalukneng ko ti riknana, kasano nga maalukoy ko ti riknana ken mapamatik isuna no anyat kinapudno. Dahil yung nga rod ti pakasaritaan ti parikot ko kasin ket sapay kumata saan kayo nga maaddaan iti kaskanyak nga asawa, dagiti awang pa asawa na. No apay ngamin no kano pa nga bumaket damet. Ay, supay mo't iti di narigadan nga maisuro. Alright mga kasin, thank you kadigiti nagbuya. Yun akong ti agyaman kadagiti makaitit ti balakad kanyak.
Kaya nagyaman naklaunay kayong kakasinyong, ti anos ken laing mo nga nangibasa ken nangidrama dati surat ko, apakasaritaan ti parikot ko, iti asawak nga ni Matutina. Sabi ko tadamit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya, and more power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo Andres itilawag City. Ay Andres aya. Naglakad ta problema ti asawam ay kit sukatam ti problema mo na hangat asawam. Dahil tangarod mga kasin, tintay balakadan nga problema ni Manong Andres, ada digiti mununan nga ng TED reaction na, komento na, ken balakad na. Ni Charity May, kuna na, ada pag nanasam nga minsender, iso nga natagtagainip mo ni Alvara. Kasi, dati tagainip ka no, dati subconscious tayo. O matagtagainip mo dyan sa abana, gapot ada iti panunot mo. Siguro agad napintas ni Alvara, siguro agad adamat tamat ti panagkursonadam keng kuana. Ay malagip ko man, Mel Ann Sayo Sudaria. Sino pa dagiti nang ibaga kanya? Wala. Ay hanggayam, ibabawik yung baga ko. No kanayon mo makitkita, kanayon mo nga saan mo't nga pa nagkursonada laeng. Uno uri kagurguram, kanayon mo makitkita, kanayon mo makasalsarita, kanayon mo nga mangangot, kanayon mo nga mangmangeg, ada tendency na nga matagtagainip mo. Yan, digiti nakatagtagainip kanyak nga viewers, siguro gapot na kanayon na ka mabuibuya. Yan. sabay kabig aya. Ang budot ti agong ko ni Ate Lilibet Tino Kabugon ko na di mo pa ilang dilpatan ken lambingin ni wife mo Andres, saan ka nga give up ti relationship yo? Ay lakay kayo ken bakit kayon? Baka adda utang mo iso nga natagtagainip mo ni Alvara. Aya thank you Ate Lilibet Tino Kabugon. Kastamet na ni Jenna, oy dayo-dayo ko na sender. Titi baga na nga api amin nga babae ko na api kasi di babae ko na ni Pieces tin kastagayam ti bumaket no madi masibugan. Talaga sumana uno ko ket. Ni Ate Lilibet ko na napay, ang babaw naman rason mo Matutina, dreaming lang, sina agad. Ni Ronsol Mikabal ko na ang malam ngamin ta lakatan na Matutina tapno umingar. Baka totoo naman kung nan may lasing pen. Ni Roslab William kung na super under the skirt ka ngamin Tata Andres. Ayan, under the saya. Lumaban ka matasag paminsan. Pagustuam ngamin ako naman ni Flor Abella Borday. Wet dreams pa mo. Dugyot ka ardong kung na ipalubos mo latan kung na ni Tita Jovita Asto. At dan sa something mo Andres, di mo lang ipaglaban ti karapatan mo kung na ni Ate Lilibet ni Kasinse sa Baklig anak ti Jabla farkan mo't gayam. Elekon grabe ko naman ni Ellen Balwalwa ni Mary Ann Aguinaldo katawaam katawaam jerupa ni kasi nyo. Inangin to chan kon kunan eros ay na. Ni Marites Tejada ko na panakpaklat kurang mo ken bakit mo Tata Andres. Api nga tangamin no maditimod ti babae panakpak ti kurang na api panakpaklat pagbiyagan yon isulat ka sa bulan yon. Kada kami nga lalaki panunutin nyo baka mo talaga nga madi umingar no awan iti anayo, awan iti koordinasyon nyo, na awan ti kooperasyon nyo. Dapat kas ti kunati may isang legendary nga lalaki.
the legend himself ni Manong Nemi. Dito pa naging artikulo lalaki. Teamwork data. Adda dapat role ti babae. So nga no saan mo nga kayatan ni matutina ti mangpaingar agad awan mabalin ni Andres. Kadeta nga edad ngamin masapol teamwork. Yeah. Ni Richie Ratko tugas ko na ilidukam ti Robus tata samo karinyo en ninana. Nga makitam 5 cocks derby agmulmul multiple kano ba apo. Kita ni Jason Agno Chodoro kunana kuyugem ni matutina nga mapan umutang ken Albarata in kayo ag shopping tata Andres o yun daanin sa shopping daanin sa material na bagay ni Richie ay ni Kalya Lili kunana ustuon ay taplanom tata Andres tata Daris ngayon kay ayaban ni Nana Matutina ta isut mangibaga iti pudno ni manana Albara ko na ni Mayla Singpet ko na sabihin mo na kausapin niya yung asawa mo na wala kayong relasyon. Then after that, liklik ka mo tapagin imunan na ni bagat mo. Yun lang, very simple problem. Ang itapay, tanaramanan nan, titagainap. Baka kahit nang ipipesyong aminin ni Tata Andres. Tata Andres, kung saan ka masaya, doon ka. Baka ipatay mo, baka adang ma-stress ka, no pampanunutom to akanayon, ay, hanya nga tano, agpay-peso dahi di taga-inip ka, nagimas nga tan, naggaras nga tan, hanya nga ta, baka matagpay-peso nga kursunada nak ni Albara, iso nga kunwari, agpatpatulong nga agmiyembro, ayat nak lang nga makita, yaban nak pa balay da, pautangan na ka na. Ay, sa bagay. Taga-inap. Baka agpay-pay siya. Angin, baga damot nga baliktad ka, baliktaran ka no, ti taga-inap, ti us-us daw. Ay. Apay nga, kanayin ko nga malaglakip, dahil nga Albara. Baka agbagtit ka, Tata Andres, kapapanunod. Hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Iso nga ado ti what if tayo. Ket dagita ti banag nga stress kada tayo. Digiti what if intuloy ko tinangarim kini kastoy. What if na intuloy ko ti napadidjay kastoy nga pagilyan nga nagtrabaho. What if insinak nilakay ko tanapanak nakichat iti afam. What if di ba? Ado nga what if dagiti mang isi-stress to ken ka. So nga imbes nga what if ipadas mo. Life is short ako nada. No adot ked mo apadasen, go. Hindi ko nada nga alat na ganan, hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Yeah? Mel Ansayo Sodaria kunana sobra nga makarelate na king ka mang Andres awan ti dita nagpadaan nakarkaro pay tay kung kunak nga seloso launay manang ipapan uray tagtagainep na ay Diyos ko nagrigat ta sitwasyon mang Andres tamarikrik nak so sad no sinupay dagitay loyal isumet ti pagselosan daw wawe nagpayso data agimon dakit din amudamot loyal na loyal kung nangarod ni Nana Matutina tiamok nila tiamok padadakin ni yung ni tatang mo tiamok agpadadakin ni yung sa gaya ni Shaq nili ko na naman para manam ngamin mo ti helicopter style kada dog style at Tata Andres bigla emon nga panakpakin tapno maayo di dyan daanin sa santong paspasan igalot mo ni Matutina igalot mo
Tapos aramidem amin nga kahit mo aramiden. Uray ta nakagalot mo yun. Aya? At dakas dyan ngamin nga barkadak nga agasawa. Anyat berde ngamin ni lakay ko into no kastoy ko na into no bigat. Anyat met nga tang isurprise king kuana nga tapno no sabsabali mo't ti experience me ti parang surprise ko king kuana. Kastoy. Amok ni lakay mo. Siyempre, babarkada tayo, nabayagan. Kastoy ti aramidem. Bumulod ka iti pusas ti pulis. Ha? Ano Basta. Ikanyo ngamin mo't ati thrill na, spice na, ikanyo ti sabsabaling feeling dati pa nagkanaigyo. Ha? Basta. Dati something mo't nga role playing kayo. Mabibuyak amin pelikula dito Masapul ko't posas? When? Tapos, iposas ko isuna. Saan na? Iposas mo tabagbagim. Dua nga imam. Ipusas mo yan ti headboard ti katreyo. Tapos, samon, siyempre agad, naka-90s ka. Saan ka nga lamo-lamo Tapos na datril na, 90s ti usarem. Sa ipusas mo, di kita dua nga imam. Kasanok ko may iposas dua nga imak? Kit no na iposas ko dyan may san, kasanok pa, basta, kayam deta. Sige. Sursurwek to. Tapos, into no sumurek, nilakay mo di kwartuyo, di silidyo. Makita na kanto, siyempre. Surprise ko namton. Sikat pa naka-surprise. Sikat, surpresa na. Sikat ti pa nakaregalo. Nagets kon. Samon ti baga, happy birthday lakay. Dayti ti sagot ko king ka. Dayti ti sorpresa king ka. Makitam, nakaposas na giti nga imak. Wen, apay. Kayat ko ngamin, nga dayti ti regalo king ka. Anya ti kahit mo sawen. Since nakaposas nakaidaki ti katre, maaramid mo amin na kay kayat mo lakay. Talaga? When? Aramidem ti amin na kay kayat mo. Amin lakay, aramidem. Talaga? When? Para king ka. Gaputa birthday mo. Gaputa ipatpateg ka lakay. Maaramid ko amin na kayat ko? Bayad nga nakapusas ka? Yes, lakay. Yes na yes. Sige. Okay. Panawag ka nga rutin. Papanam? Inak pa lang, inak kadigiti barkada. Kami agiinom. Sa kami tumapanag kasino. Anya, kunyemas ka. Saan ka kasatigay ko sa akin? Bye-bye. Baya. Nayunam ka no ta asawam ko ng Jenna. Ayan. Ni Shaq nili ipakasaritam ken Albara tapno no maamuan ng awan relasyon nyo. Ni Pisces tin iso nga kasta ni nana tatala labos dimot ngamin masibuganen. Ni Zion Saint Bell may mayat tatano agsasango kayo iti official ti barangay tapno malawlawagan ti amin. Ni may anvidad saan nga amin nga tagtagainep ket adda kinagpaiswan na ngamin kunana. Adda hidden desire na kunan Jenna, wet dream kunan ni Mel Ann. Ni Shaq nili Shaqmet tagtagainep kumet idi ta nagapa kami. Ano? Maricel yan to pasyon, work mode, kunana. Sige, work mode pa lang. Ni Mayolin Vargas, daddo mga tagtagainip kat kabaliktaran na ti pasamak. Ni Mel Ann, kunana pa'y, nagrigat ti kasta sender, I feel you. Ken haan amin nga babae sender man nagselos, nakarkaro pa'y, dagitay lalaki nga agselos. Puera dalos benos kunayo mo. May anvidad, anusam tata Andres iti manglailo ken nana uray awan ti kinagpaiswan na sender. Ala si kalat ti agpakumbaman aging gana nga malawlawagan ti panunot ni nana matutina. Ayan, ni Manang Mirna gawiran nagbibuya pa ay. Manang Mirna selosa ka kadi. Ayan.
Ni siyak nili, na ulitem to, agin tatagainap tata Andres, tanagan to ni Baket Mon, ti banggitem, iti mas malala nga tagtagainap. Iti uray mo lang ikaten ta sa plot mo, irantam nga makikita na katapno barang agsublit ayat na kengka. Deta lang agpepeso nga na matagtagainip mo matutina. Di ka pala matay, matutina. Di ka pala matay. Kung kunam gayam, tagtagainip mo. Matutina. Nangig ni matutina. Ay, matagtagainap magayam nila kay ko. No kasta, dapela panagayat na kanyak. Matutina. Ay na, pakawanagsan di asawak. Yan tangay matagtagainap nakmat. Kanagan kunti sawsawang na iti tagainap na. Kaya't nasawan. Talaga nga, ipatpatag nakpailaang mat ni Andres. Matutina. Matutina, matay ka kuman. Amay. Alexa maburang ko na ti aramidem. Sender ket lambingem. Baka iso lang mat your orayan na kengka. Ket liklikam nga minin ani Albara para saan mat nga agimon ni Baket mo kengka. Aglalo no adda makakita kada kayo. Baka mat ngamin adda pa nagkurso nadam ken Albara nga nalimed. Kasta lang ti problemam. Ayan, nakasimsimple lang. Ayan. Ni Julius Jacinto ko na iso nga Andres tinagan mo ta Ander Bisaya kan samot lakay. Fingerem nga ni matutina. No madi umingar kan de jay armas mo at damot deta ramay mo. No agtaltalon ka. Ay kit na maggustuhan nan siguradong adot kalyo na deta. Nagangganas no kwa. Remelia Vergara ureta na paragsak na kani Albara Oreno darep laeng. Jason Agno Chodoro kakasta dagita babae Tata Andres no madi mapagustuhan ay agmismisuot kada ag kudag di na kapay ilotuan. Di na kapay kasango amangan. Damok nga kasjay. Apollo Mars Passion kung na at the age of 60 tumakder pa'y data sender ikalikagom mo nga lambingin ni Baket mo tapno maikat ti imon na ni Mea Narukan awan met aramid mo sender paneknekam ken Baket mo nga iso na lang ti biyag mo aprusam ngamin paminsan panakpakem ngamin tapno di agatap. Ayan ay ayaten na kan ni Baket mo iso kasta unay ti selos na ken Albara ni Louis Buen kung na ayan makarelate launa takasta ni wife ko. Ay, gaya. Padasemon Andres, total nagbasol ka nga ko na ni Baket mo. Mamaminsan ti apa. Ore tayo inapa na kan, agad lubos-lubos yung nga roden. Na ore na awan aramid mo, apain na ka. E di agaramid kan, tima din, tapno no. Sulit mo, di pa na nga palagin ka. Ni Ate Helen Lobendino ko na no saan naka nga patsen ay saan naka nga dinggen kat bay amon bayam da Baket mon nga manangimon nalaing nga sumao ayan so katamon pagan anon ti kasta nga asawa no lalaki ti kasta kat nabayagan nga sininaan na kaday ta babae nakapoy da dagita nga bumaket agpasugnod da no saan da nga makudkod ay na no siyak ti mayat ti panakpak ay na siyaklatan ati rumabaw siyak ti mang patangken tapno tumakder saan nga kasta nga agpasugnod uray mayat tarik na nagat agur uray latan nga kalbiten dan kasanon no saan mo mauray iso nga da kayo nga padak nga babae oy denggin nyo diti napintas diti nga balakad na da kayo nga padak nga babae no kayat yu ti panakpak ket saan na kayo nga masango nila kayo ay nakat da kayon ati mga recap ken mang patakder sayon tutugawan o solve ti problema kasta lang kasimple life is beautiful di ba iso nga si katatang Andres ito numam ti robos ito maram hinumam ti robos sa mo timigen nga sakayan ni Baket mo ket no madilat ta ay na isinamon
mapankan kini Albaram. Danapitas dito nga balakat ni manang Helena, hati Helena Lubendino. Ada digiti agsisina nga agasawa gapo iti kina pride nga dati aglalong babae irure na nga kalbitan wano kuldingen ni lalaki ti asawa na. Idinto nga mabalinmat nga isulatan ti agkulding agkalbit. Mabal agasawa kay matan. Noon agnobyo kay pailaeng no saan kay pang agasawa awan pay anak yo alakat mabalbalin pay reasonable deta nga reason yo. Ngem no agasawa kayon tapos agipulong kayo kadagiti marites nga kukumadreyo. Anya napay nga saan nga nagkanaik kini kumpadren? Supay nagbayagin. Ket apay man. Kadjakbot mauray nga kalbitan na. Alangan mo't nga siyak nga babae ti mangkalbit king kuana. Siyak ti mangibagbaga lakay. Kanaig taman kulak karon. No way. Kunan tumad dati marites nga kumadre na. When talaga uray met siyak nilakay ko. Sanak la kalbitan no. Awan trabaho na. Nadan trabaho na. Awanen kaslawan ti kaabay na nga maturog. Talikodan nakpay papada aming nga lalaki. Gaitan na nasabidungan ng ti panunot na. At DJ mo pada na nga babae kapanunutan na mo't nagatunganan. Ay nga nga basol tumanan. Di ti lalaki basol min tumanan. Kat man anong amin da kay mo't ti kumalbit. Da kay mo't ti rumabaw. Siyempre narigat mo. Narigat. At least da kayo hanyo problema at agpatangkan. Narigat kada kami patangkanin mi pailang. Da kayo awan. Uri bagayo nga pagbasain mi kung saan. At least da kami mabalim mi tupraan. Da kami uri tupraan tumangkin na yan. So nga da kayo mo tin ati kumalbi kasi no kalbitin da kami mit lalaki tapos marik namin mo dedikas lang ni ay wow kinalbit nak ni bakit kasla deti mas ma-arouse kami nga lalaki kasi siyempre sabsabali di feeling nga da kami tinakalbit nini imingar siya mayat sa tamok nung mati umingar angin gaputa ni Mrs. Tikim Malbit akit lumaban na mayat, fight! Sige, fight! Ni Tito Jesse and Tita Minda Marquez kung na husband abuse na yan. Kaya ipabarang hanga dito yan. Baliktado na yan. Agreklamon di lalaki. Ipabarangay mo. What another wife? Kung na in fairness, masapol lang amin tila ilom. Try to be more romantic. Baka agbalbaliw, timud na. Niluwi ko na napay, di ka nag-iisa Andres no, agtagtagainip ni wife ko, makabaso lakpay no makariing nakamisoon. May lasing pet, imbagman ta adda agselos, samantalang di daduma alalaki, isuda pa'y mismo't mangibaga nga aglalaki, iti asawa dan. No sino ti loyal nga asawa, isuda pa'y ti bagaan da nga aglalaki ay salbag nga asawa ko na. Oy, saan mo't amin adalang kas dyan nga mas seloso di lalaki ng di babae. Awan anay na etang selos ko na melan ni siyak nili ko na nanukas dyan agad imbes nga maayos ay sus ket mas lalo nga limala ti problema. Babylin Marukin, happy watching, biking ka. Shout out ka digiti saan nga makapag-focus nga agbuya gaputa adda digiti pusa da digiti amo da. Justin mas daawak ko na ni Melan ko na oy kasin yung saan met amin nga babae hanyo met ipabaso na. May mayat no open-minded kayo nga duwa nga agasawa nga deti kami feeling namin ti babae no isudat ko malbiting ket kaslang deti kasla bumasit pa nagkita't lalaki kadakwada. No. In the first place, ang mumi nga lalaki nga mas kasapulan nyo data sex ng dakam nga lalaki. Diba? That's a fact. Iti may isang relasyon, may isang agasawa.
iti may nga couple, mas nga kasapulan di babae iti sex ngem da kami nga lalaki. Ayan, admit it. Aminin nyo, aklunin nyo. Da kami nga lalaki, adaman sex na awan, agbiag kami. Duman ti kumuntran. Kasano trick na nga tati makalbit ka. Bang! Di makas dyan. Jason, Walan, Jason. Abay. Gabgabok, nagbasketball, labanugak. Jason. Alan, kasi nakalkalbitin na ka. Abay, kadi. Alan, please. Jason. Kalbitin na kasi dyan. Jason. Palalang Jason. Naikat matla amin nga Elmon. Di na malapagstuanin. Nagmayat man nga ta. Ito makalbit. Yung. Kunala mo na. Please. Ha? Apay? Kahit ko ita. Alan, Ako natin. Madin. Ada malagip ko. Basta, agpipinakada tayo. Madi dati topic tayo. Relate match ko na ni Alexa Maburang. Grabe no agselos ti lalaki kasi uri awan aramid mo nga babae kat bagaan na ka nga adda lalaki. No pay aday pagpabasol ti lalaki kada kayo. Ngamin di lalaki shoot adda basol na. Nagre ka. Ay, nag-stand na nag-lobat dito cellphone tayo. Awanin ni Ate Helen wala na ba? Ate Helen Lobendino agpaiso kasin yung aduti agsisina agasawa gaputi pride. Imbes nga nila kayda weno ni bakit dati landiin da ay naagsapol danti sa bali nga pagpakudkudan dan. Asawam kabain mo? O patayem di silaw atap no saan ka nga mabain sa mo arikapon. Kitam tumangkin nga sigot. Awanin. Antonio Gonzales kastoy na balong si kasinyong wala na. Dapat ket team song lalaki man when no sa babae ket jay kanta nga all by myself. Tap na ako mapabasa. Tikit na sawin siguro ni Sir Antonio Gonzales. No agasawa kayo. Kat adda dagiti gundaway nga saan nga agsabat tirik nayo, tikit na sawin, diti maysa makarik na agkalbit, ngem di maysa maditrik na saan nga umingar, saan nga makaaram. Tulungan nyo latata asawa yon. What do I mean? Kat maditi anak rik tata. Ngem no masapol mo, sige. Palugudang ka. Nga all by myself. Bakit? Tulungan ka. Dito iti duwang ramay ko. Dito iti ma-share ko. Tada ito awan talaga. Awan pag-asa na dito. Kung saan? At iti dilak. Alaman nga rin ka talaga ni masapol ko. Sige. Kasta nga talaga tagasawa.
agtintinulong. Ano siya tumat ti agkasapulan, tas ikamat ti awan itimod, tulungan ak tumat. Nung madinto nga agbasa, damit tingiwat. Basta agtintinulong when tinasisita, saan tang agsapol iti sa bali, bakit? When lakay, basta naragsak talata, when bakit? I love you so much. I love you so much too, lakay. Wow. Diba? Nag-enjoy ko ma. Kas gaputa madin, madilatan, awanen, akit tulungan yung sinut kim malbit, tas sika katsaan nga mabalin, tulungam di kim malbit, tulungam ta asawam. Ganun lang yun kasimple. That's the secret to a strong and lasting relationship nga kunata. Healthy relationship.